Abantu barukurenga mu 15 okurugombyaro mukaga mu town council ya Kyaterekera mu district ya Kagade nabo barukurara batabyami bwanyuma yo mukazi omwe arukweta Agnes Korugendo kurugayo akabagirango eitaka eribari muti lyabo kandi ngo bashemerire okurerugaho ahabwo kubana yenda kurukoresa abaturano bagirango bakagura eitakeri emyaka mingi erabireho kandi ngo bakaba batakahuriraga muntu wena kugirango itakanerye no kubwiki kiri kutubabaza nukureba imyaka tumaze hano Ryanda kandi twe turi kuza hano Ryanda twasanzemo abandi bataka abakonjo abamba buri muntu buri rurimi rwose abaruru abaswayire buri muntu hano niho nzarirwe niho nkurire bayitundashasha munonga kureba ngo hizirabe byapa abari kututalibaniza ngo barenda kututwara he bibanja byitu kandi twe twina hano aho gukora cyaho kuza sazino twinyonekanye hano nyine myaka 52 eyimazire muri Ryanda munuye Enoka Tembo mukuru w'entebe yo kubanza owa Ryanda yashoborora okuyezire kutunga amakuru mabaga wali bwire wakiru cya mukaga umuto na teresimu ngo nanda kubaza nanyenje bwire bukeire kya sande sanka mwenda nobo na umuto na teresimu nangambira ngo nuwe Korugendo Agnes nangambira habataka barugwe omuchape kiyaye so Korugendo Agnes gata kumumanya none hiro no busungu bukorango Korugendo Agnes kugamba turgo muitaka na gana mujunana korabira mu office na nyeze kunkiraho Omuringo ngogumwe Alex Tulyasingura orikansara wa town council ya Kyaterekera na Girango enyimaho hakabaho ondijo wabere na yenda kubabinga beitu kandi baza omukoti basingo mushango nokwe kushaba government okubahwera omurundogo enshonga ya Korugendo Agnes amazima genyene kumanyisa ngo ecyari kugamba atarachimanya abo kuba itakalinuya tukaba twatonganireho mukoti kandi umushango twagusinga gatongana n'umukuru Rafael kandi umushango twagusinga mu High Court Masindi kandi ebyapa binuka bamaze kubitera tukabasa kukwata twayikiraniza na government president yaturaganisa ukubasa compensatinga abantu abo Barnabas Tinkasimiro munyeshengero owabuyaga West owatwara omusaveya okwetegereze birukwata hachapeche nagirango mpefu empango etwirenerwana n'ebyapa ebyabaganda kandi ngo president Museveni akayikiriza okugura ebyapa ebi gureta mpefu mu myaka yenyuma erimo mpefu sub county erimo mpefu town council erimo Kyaterekera sub county erimo Kyaterekera sub county erimo Ndaiga mu myaka yenyuma eka bakateza yo ebyapa imyaka atari yale munonga Tinkasimire aresire omusaveya okwetegereza ebirukwata hachapeche nokweba base kuronda ecyokora ya asibira ratamburamo yaza kutoha report over the weekend atugandirawe ibyapa byoha plate numbers ne haba kama babyo rero itetereza kubikozesa twaheze cyo twiyo files zabo turebe yawe ibyapa babitereze mu bucyamo and I think nenda teka ngo bakariteza mu bucyamo Agnes Korugendo arukujunanwa otwagamba nawe ahasimo yagirango ecyapa amazire nacyo emyaka 20 kandi ngo hati nibwo bwire akozese eitakariye ati nkayije emyaka cyane mareza nacangesha ekitaka cyane kitari mu bantu bakurimamo we nagarukiro guruti nasanga bari mirekimwe ati nyowe mbirene mu process yo kubemereza abantu abo bareme kugira ki kweyongere kubansangire basimane negundi bakawori ntanda kweyongerayo natwara mpaka ebyaro ebikwasirweho harimu Kakatoma Lyada A na B Kitumba Muzizi A na B Katerera A na B ebini biturwamu abantu barukurenga omonko 5 gasha kwa Onesimus Tulia habwe ahabwa Tayari West